Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti na anos nga apo ko. Nabayagan nga agsaksakit ni Lolo Simon. Manmano asarungkaran dagiti anak na apinaadal na. Kalpasan ti panagadal dagiti anak ni Lolo Simon. Malaksid ken ni Esther a high school laeng ti inadal na. Ni Esther ti inaodi nga anak nga iso ti mangay aywan ken kuana. Katulungan ni Esther dagiti dua nga anak na Adamila ken Chris. Iti maysa nga aldaw ken Lolo Simon, adda kamin ken ni Chris. Agmano kami, Lolo. Kasanda kayo ti Diyos, na anos nga apo ko. Apay nga adda kayo di tiruarte balay, Lolo. Ay na, mauma ka nakatugaw iti unag, apo. Kan pinadpadaanan kay nga agawid. Kasta ka di, Lolo. Tulungan da kayo na sumrek di tabalay, Lolo. Marigatan kayo ngamin amag na. Ay na, agyaman nak, apo. Lolo, malagip yu ka di pa'y tinagan ko. Anyay tayen tinagan mo, apo. Mila, Lolo. Syakmat ngay, Lolo. Anya tinagan ko. Anyay tay tinagan mo. Chris tinagan ko, Lolo. Ay, wan. Ay na, malipatak na gitinagan niyo, apo. Nangan ka din, dagiti na anos nga po ko, Esther. Wen atatang, imuna daan nangan, tagarami da pa'y kano iti assignment da. Iso amangan kayo matan. Adumot latikin nanda. Dagita pa'y nga agkabsat ti kunayo. Uray no natang lang ti si daenda, ado ti kananda, tatang. Nasaya atap no nasalon at da. Agadal da kano analaeng. Tani Chris, kayat na kano ti agbalin a piloto. Ni Mila, kayat na ti agbalin a doktor. Nasaya at mat. Taubing da pa'y ngamadan arapaap da iti bihag. Iso na laeng at marigrigat kami matlaeng, tatang. Saan akas ka dagiti kakabsat ko abak nang da. Anya ngay nga rod, kat nakalpas damot iti panagadal da. Ay na, di mo ay-ayan ti bagi manak ko. Itatamayatan ti biyag da. Nalipatan da kayong matan, tatang. Saan da kayo pa'y kumumustaan nun? Ay saan kayo madanagan? Saan da kayo abaybayan? Da kami kadagiti apo kuyo, ti mga sikaso kada kayo. Siya kung taglinis dito silid ni Lolo. Si Kangay Mat, anya taramida, manong Chris. Kaya't kano ni Lolo ti agpagna-pagna, iso akadwaak. Sige, tapno makaliwaksay ni Lolo. Sumurot kanto numalpas kang aglinis. Tulungak kanupay ni nanang nga agluto. Kasta ka di. Sige, ipasyar mo ni Lolo. Tapno rugyak matan ta agdalos. Nabunto ka kamag na, apok. Maawatan ka, Lolo. Kasta talaga tilakay. Ay, ano sandak, wan. Wan, Lolo. Saan ka amadanagan? Ay, anya tayan tinagan mo. Chris, tinagan ko, Lolo. Ay, kanayon na malipatak. Ay, Lolo, aglisi ka. Dati lumabas alugan. Lolo, ninsamat ang kalwarli to day ta nagdrive di takotse. Sino awarli ito? Tatang, siyak detoy. Ni Warli ito. Ti inaunang anak mo.
Ay, si kadaytan? Di na kun mabigbig, tatang. Ay na, Kasta na manong. Kung ati doktor, aga po iti edad na, adun ti malipatan na. ay na, nasaya at matay may dakbinisita. Kadwak ti apo ko yu ani Girly. Girly! Umay ka ditoy! Apay, Daddy. Yamam ka kan ni Lolo Masimon. Hello. Dayjay laang ti ibagam. Hi. Lolo, kunamat Hello, Lolo. Siyak ni Girlie. Agmano kamat kan ni Lolo. Anya day jay? Kasya na ka ti Diyos, apaw. Pasensyaan yun datoy anak ko, tatang. Tadim makal ijay syudad. Saan na nga amo dagita abanag? Daddy, mabalin ka din ang mapanak makiayayam? Sige, ngam saan ka nga umadadayo Anya day ayaman nyo. Kandaring daytoy. Aping agkatawa ka nga. Awan nga minti kasta ijay syudan. Anya nga rod day ayaman nyo. Computer, tablet, cellphone. Kasjay. Kasta ka di? Ay, sabali kayo ang talaga dito'y anya. Wen no maminsan, agay ayam kami ititinarayan kan linamangan. Makabanog dagita nga ayam. Umay kakit din tamakay ayam ka kada kami. Diyak kayat. Sige, mapanaklangan agay ayam iti tablet. Saan kami nga agbayag, tatang? Agawid kayon adagos? Wen, tatang. Taadupay dagiti trabaho anas kan alipasan me. Manula nga orasyon nagtalinaad dito, uy. Agpaimbag kayo, tatang. Saan abali? Taadda ni Esther ang mga sikaso kada kayo. Mala, hagananad kayo iti biyahe, anak ko. Diyak kayatin tagsubli di balay dalono, Daddy. Taapay. Awan mati signal ti cellphone. Kan awan pa'y internet na. Anya ngay nga road. Saan mo't akas ijay syudad? Kasano adim makal ka dito'y, Daddy? Inananusak di makelak ken nakaadalak uray no awan ti internet ken awan ti cellphone. Ay, siya, diyak kayat. Saan ka mabiyag no awan internet? Saan abali taagawitan? Nanang, ayan na ni Lolo. Impa-confine ko di ospital, anak. Apay nanang. Agsakit manan Kaasimot ni Lolo. Umay kayo laang pakanan. Agsubli akmat laang iji ospital. Kaya't mimat ti sumurot. Bantayan mimat ni Lolo. Saan mabalin ti ubing iji ospital? Kasta ka di, Nanang. Wan, dito'y kayo laangan balay. Tasyak ti mapanmang bantay kan kwa na iji ospital. Uwan nanang. Sige, mangan kayo nga rudan. Ta isaganak mo ti ibalon ko kan ni Lolo yo. Kailiw da kayong dagiti apo ko yo, tatang. Awid nak ngamin na. Saan pa'y ka nung arod amabalin ko na di doktor yo? Nakapsot akon. Adada ko mapsutak dito ospital. Kan kayat ko makadua dagiti dua nga apo ko. Agsinublat kami amang pakankan ka, Lolo. Nimila timang pakan kang kaita. Siyak tumat into no madamdama, Lolo. Ay na, maayata na ka talaga kada kayo. Ay, Tulungan ni Chris ni nanang nga aglinis, Lolo. ay na. Numalpas kami nga aglinis ka ni Nanang. Kaduaan ka manen amapan agpag na. Ay, Chris, apok. Diakon kabailan ti magna. Lolo, nalagip mong tinagan ko. Siyak ngay mat, Lolo. Anya tinagan ko. Saan ka de asika ni Mila? Ala, nagsublinti memoryayo, Lolo. Malagip yon tinagan mi.
Naskan amaamuan da ito ni Nanang. Inak ibaga. Nakapsuton ni Luluyo. Saanan ang makatakder itinabayag. Iso ang nakaidalaangan. Kasta ka di, Nanang. Ado nga may nanti marikna na sakit iti bagina. Kan saan una yan ang makapangpangan. Kasta ka di talaga no adan edad ti may sa atao? Wen anak ko. No lumakay ti may sa atao, kumapsot. Ay, kaasimat ni Lolo, Nanang. Isungan anusan yung asikaswan ni Lolo yo. Tamabilbilang laangan ti aldaw na dito'y rabaw ti daga. Anak ko, agpakadaakan kan. Tamo ka dya ko nagbayag pay. Tatang, Kayat ko pagadalam dagiti apokok. Iti kurso akayat danto. agmay may saakmat nga rod amang isakad kadakwada, tatang. Ay, Amuyo mo't apinanawan na kami ti amada. adda iduldulin ko. Iti lakas ita sirok ti kama. Uwan, tatang. Makitkitak nga rod day di alaka sa'yo. Ngam, jak padpadasan alukatan. Tamok anapatag ti linaon day jay. Adoy ti tulbag ti lakasa. Ha? Apay nga ito kanyak, tatang. Lukatam. Anya? Lukatam, anak ko. Manong Chris, apay ang nagado ti tao dito'y balay. Jakman amo, Mila. Nasayata si Mangpad kayon manipod iskwelaan, anak ko. Nanang, apay ang nagado ti tao dito'y balay. Anya tinapasamak, Nanang. Natayon ni Luluyo. Anya? Natayan ni Lolo. Wan, iso dagiti kabagyan tayo. Nadamag daadagos ti napasama. Iso nga imayda. Lolo! Lolo Simon. Oray awanan ni Luluyo. Laglagi pa nyo latawan. Nanang. Amok analadingit kayo itinapasamak. Ngam, adabilin na kada kayo. Anya dayta, Nanang. Kayat ni Luluyo a Simon, alapasan nyo ti panagadalyo. Dayta talaga ti arapa apmi kan ni Mila, Nanang. Uray no marigrigat tayo. Ikarigatan mi ti agadal, Nanang. Daytoy, imbati ni Luluyo daytoy alakasa. Ha? Ha? Apay dayta alakasa, Nanang. Anya ti linaon dayta alakasa. Lukatan nyo, tapno makita yo anak ko. Siya kung timang lukat. Anya klase abato dagita? Balitok dagita, Mila. Induldulin ni Luluyo. Ta idi kapigpigsaan na. Nagkalkali da idi iti balitok. Kasta ka di, Nanang. Usarin nyo dayta. Tapno makalepas kayo iti panagadalyo. Dayta ti regalo ni Luluyo kada kayo. Gaputa na anos kayo nga apo ko na. Nakalpas nga ro da Chris kan Mila iti panagadalda kat simaya ti biagda. Ngam nagtali na udlatta ti kinasingpet ken kinasaya at da nga oray pay nasaliwanwanen ti panagbiagda. Bueno obing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.